long live Bubagra long live Mr. Chairman Mr. Sawakhay Tomana bottom mark like Pramotha long live Bubagra ayok lokeng Pramotha ayok lokeng Tawlep ayok lokeng YTF ayok lokeng Mr. Chairman Mr. Sawakhay Tomana bottom mark like Mr. Chairman Mr. Sawakhay Tomana bottom mark like Pramotha long live Bubagra long live Tini 17 tarik chini deputation chini SDM sorry block video nu sung deputation di pakya ini chini ro Takarjula sorry Takarjula block tai Gulagati block kaini milibu chini Jongpojula RD block ni andaro joto bishoy tu na sung tini deputation ni bad dongkha ebong chung abo mass rally khai phaikia phaiya gulo nukna joto no chung egloge hapka chini SDM sarna ro sorry video sarna ro habai chini positive sung discussion khaile kya chini 18 points demand tei positive di bobo kaham response sika angkai agami dino chini ro koyekta issue heng khana heng just khorcha sungma khana kang chini dakhatong no jeta chini main agenda related to parliament obro tongono amon yagolbo chini taksi issue tongo je issue obo local issues jeta tabo BC ro chini takbang problem jeta two political party or tabo power tongmani bagai o issues belai burning issues tongmani bagai chung tini o video sana phanan bad do mangkha tan bagi himale chung nugo chini tabo sang thang kai chini rajya sarkar tongo BJP IPFT government te edisi hapang tongo chini tipra motha angkai omon ya golo or class man karon khobono chini edisi government tongo chini BC jeta village committee angkai tabo emon problem choli tongo chini Jongpojula o block ko chini sana thaka strai maso chini BSC chairman illegally tini kabang ma jagawa beneficiary select khaitano je kuno jagawa bini approval dewe bo sign khaye bangwa beneficiary tini BC Rahman yagolo gram sabha khaiya Rahman yagolo bo tini bro deny khaye personally amno khaye personality khaye borok ma beneficiary select khaidum ngai kabang ma borok jagawa tamong supporter tongo tini government tini to sao tongo bro BJP IPFT government khoroba tongo supporter te joto community public nga public ni ria sudo supporter simbo baglai nalai tongo obo chini Jongpojula chini development sob jeta bok burning issues of burning problem himchen wansok obo tini sing video sabai kaham kok salai ka elaborate khaile ka kintu sei positively bot positive salai ka kintu main o jaga tabuk chan thang kai jeta BSC chairman je problem khai tongmani obo chung agami dino যদি ব্রকচিন ডিমান্ড जों সাবমিট খাইকে অমন গসিয়া কিন্তু जों তাই আগামী দিনে গেরাও থেকে जों শুরু খাই তবে বৃহৎ আন্দোলন जों খান বাধ্য মাম ओंखाय जों অবন চিনি সারা মুচুঙ্গ তিনি যারা প্রশাসন তংনাই রক যেমন স্টেট গভর্নমেন্ট তংনাই রক যুকো ছানা থাকে জাস্ট অর ক্লিয়ার কাহামদো
tabe edisi village ni romna di state government ni rang phakya bojaga thang samong nai abo nini village committee thang samong nai then village committee ni jara tini panchayat secretary tongo village monitoring committee tongo brani through to se omo phani ko gram sabha khaipen ung tonjes man ingkai chini edisi government already declared the jeta chini tab chairman nominate khayo tongo vice chairman nominate khayo tongo ngai brani through to ma phani abo sarang thak angkai ingkai abo to katal khai kuno nogo asugoi beneficiary select khai abo katal khai tam nai bono ora asugoi khai beneficiary choose khai ingkai omo to public deprive ung tong rosa ingkai obro no chini chin tipra mo thani ingkai chini tani TWF tongo YTF tongo sing tini obrono sing tini chini kaham sing amne elaborate bu khale kya sin ma khaika tangi ma bhola chini khenango samong smooth running khane ni bagai sing bo tini sanan ba dong ta kaisa ko ga jaga wo main political issues amon daki dakti chini village council village committee daki election na ning thu chini kido burning demand obo kindu state government ni thani amon daki solution khane ning thu hayake o problem ate bu bari tongnai ingkai tebo sini o smooth development samoro sing atki tongmani klai tongta taibo tongusino dimano sing salaikya chini to bus services ro belai dorkar chini jongbo takarjola through nini connectivity belai kisa hamyangi tongo ngai om heroti kang ma agenda tongo college jintabo educational thanga ke degree college professional college ro sing tini nangai tongo chini o subdivision no kintu a jaga sing ma yangi tongo takase important chini ro subdivision ma balokha kintu judicial court अब तिनी बेला इम्पोर्टेन्ट चिनी ताकरजला जम्पोजला नि बरो रक चिनी सबडिभिजन बरो रक माने स्पेशली चिनी सबडिभिजन बरो रक ओ जुडिशियल कोर्ट जों तिनी बेला बेला के नाङै दं तान बगे हिमाले जों तिनी अर कुन केस जों लाखिया जों बरो माथा बिसाल बरो माथां कसु दे चिनी बगे अब बेला हाम्परिंग खलाय दं इंकै ताके दं चिनी हॉस्पिटल बेला वार्निंग इश्यूज हो अम बेला वार्निंग इश्यूज नि मनसुं ताब सानताका सबडिभिजन हॉस्पिटल जों तिनी जाति डिप्राइभ नुइ दं इंकै चिनरो एमोनिया जे जागा करि आमति बुया इंकै subdivisional hospital to jeng infrastructure nan nango tak eso jago tam song sini health ni bagi belai chaya tamo hospital tong sini ota tinta sini to subdivision daro CHC tongo PHC tongo kintu technician tabo proper technician kuno tam kuno laboratory ka ham kito tabo sun mayangi tongo rominari khorosa patient tini jodi bono tamne test khanen dika kintu boro tam makai agotla thangi test makai simple 500 jagabo 5000 tini expenditure ngi tongo so that jeng demand khayo or technician laboratory do immediately chino jaga phai je existing je hospital to man jaga wo setup khanen bagi ngthu sini je o jaga ni sar video sale tamo rokno ko ki pati chen bo bai to emne positive response na lakha ke chini kaisa bo na kha apno te sing salai nai jeta bahai ke chini o je development samung tabuk je bisi ni je development samung jin arti bom samung no te sing kaisa sa ko to salai kya abo nainai bo mide la sa khoya bo jising plan khamena bo motom sing thangano kabo jing dino no salia abo agam dino sing isa both joto political party bai jing abo no tui sing discussion khane kinga sar election jeno kina application agin success ni remote success ka happen o jaga to san thake joto demand to tini biduin thani abo jing submit khai kya chini chief minister thani Biplop Kumar Dev humble CM chief minister ke obo to bin thani thang sogoi nai geta borom ni kon bising ko nok hospital salai marok ote bin thania obo bo rohonai bini superior authority ke obo asa khai jeng bisi na khai jeng omo central level jasang tlangnai sudor simin ya aba asa khai jeng mani thanai hambai